Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambannog ka nga agapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papankailatan ni Tia Enrica. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ani, ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pa'y laang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamutay. Nan, yag mo ta imam. Ay, kasano adyag sakit. Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasano mo ngamin. No sumangpad ka nga agapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasgayla ka na yun ay. Manipod sa mo nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga milang. Takanayon mo't akas jayang. bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mabampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodil. Kastoy mo't ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang?
italaan nagam-amu kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amuk, manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpay susali. Han nga siyak tiluklukwan niya. Umay kamot sumango dito lamisanan, Sali. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pay lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. At da relasyon nyo kan ni Salen niya. Ila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga rod. Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigata nakmat nga rod mo siya kami tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog. Ayos lang, barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga rod. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga rod na. Panawan kayon. Na mapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh, napanak nga mi nagjaging kan nagsumba. Iswakas to ti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ti kasta. Nay, apay kasta ti panangkitam kanya. Ngay Rika. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan niyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tamat, nalaing nga agdala.
Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaon ninyo balasang kaw. Naimbaga nak siguro na, tatang. Balo ka diti babaon ninyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Ngam, apay nga damdamagan nyo, aya? Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawais. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inak to gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampitin day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nga oray kasi ito gali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw nin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga minta alalam Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakay, kadwa kong tagbalin na babaunin ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ilay. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam.
Hayden, sumrakan. Diyan pa na kan. Imbag no amo na taglaba kas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuwanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan, anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Uy na, auntie. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglaba ka, auntie. Kan agdi ko sakmat lang madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay kakit din. Mabantabi iti di kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, oo na, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturtulog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Kayat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agina nakakit dila kay. Ay, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam na nan. Nasapa na green ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden nakananak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wain adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumi sana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan ka mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sa da nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunaut, ah. Agpampanunutakmat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika.
Ngam suksukunin da kung dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta? Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidon ta. Isong agsinatan. Nasakit man, ngam masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kinangkel Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan hay din. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, anti. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang urnusen tayo tinagbaitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Isu as sorry, Rika. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Diyak mo't makita ni Jenna sa Ay, kabila. unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kay Jelikod. Amang ano diyak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanya. No saan siguro ang nakakapit day ta ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't tila ibagbagahan naman. O ala, tayo nakarod sa pula na. Day ta ti kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanya, makasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo nakasta tinagbalin nga asawak. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ung tamta anak mo na ayaro saing. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting yo bakit? Ada siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gap-gapo na kay? Di da pa'y la isurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kayat ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Akat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikumak.
Ruseng, anyat ko kwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa lang. Apay yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismet kinagatang ko. Kentapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat met nga ikatinday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manay. Ay na makapasurun nga rod. Saan amalmalpas ti trabaho? Awan pa'y inanada taong. Aga ginanaka mga min Mabalin mo mo taginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray ada aklaan dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayonan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka madakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isong agdamaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Ngalang arod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di Aden sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't edo. Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong ko mat nga rod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mat Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot ka mat ngami nakanayon. Bakit? Agragsak ka mat Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsakan. Madi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka anak kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg tap na agbalin ka naragsak. Ibagam taramideg bakit? Jak amukin ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na di asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dahin. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti dadyang asawak tatang. Saan kumut nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta sa akas jay. Ik-ikak tatang. Kat no irimit ko amin na matmatgadakin ko na. Laglaka pa'y nga ungat no kwa. Ada tayo na minsan nga inangaw da ija store kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na dyan ng rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ni marabarabak da ija tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre asawam lata. Apektado ka no adda pabainan na. Bagbaga akmait. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na. Tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa balya pakakumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabim makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagi jay intulod da dito ang materyales.
An-anom dagi jay, Edo? Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. At danton pagin kamam, Roseng. Anya dayta? Agplano ka, siksika? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga da sa bali apaka kumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mat nani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot ayan ti istor dito. Isu nga rod aday ta tinapanunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay nano, di kay makauray. Mapan kayo iti sa bali apag tagilakwan. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyumot nga ado kayo a customer. Suruan yumot ati makauray. Tamok ngamin ka ta first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ka ni. Adda pa'y kukuha. Adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kayo makawawag. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kikitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Kumatama. Apay. Madi ti umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adda damot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kan kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol lo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agung tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa ka basulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, daken kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales na nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw.
Sayang ti istoryaw. Nakasiran anak ka. Wan nga ro tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Wan nga ro Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Wana hangim nukas jay ti trabaho na ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa ti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kas ajar na. Imbis sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam ruseng. Inyaramidan na kay ti stormo. Ngam sinayang mo met. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay nauray sa anak nga aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarar sa gid ngamin dagita atat nao. Basit lasaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam met basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan natin ang marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala tanay. Agkapsota ko na yan. Marigatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wan tatang. Apay ngagsangit kang ay. Masapol ka nung agdialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo abalasang ka. Kaasibit nga rod sa anak ka no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, anang, tapagpunak. pagpuhunam nga. Nga agla ko manan ija istora. Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa. Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang. Ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Day tamot la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanin alakok. Napintas ka mo't gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak asalya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado di magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy.
Ano si customer mo ita, malasang ka. Untatang, bareng pumigsapay to'y pagtagilakwak. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanat-natay. Untatang, masapul nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer agumatang no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastya, nakapsot latata. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidak tatang. Katagyaman tadda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapoy ti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakaw mi tinagmalam bakit? Mayat lakay. Ado tinaglakwak. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wan, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanya. Mauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Agyaman ako unay. Ikararagta nga gimbaga ko. Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Ay, awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslawan mo't makita ka matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kun ka, Rosa. Adu ngam awan nga rod makita ka limpyo kadakwada. No saan nga artek, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak agtatakaw Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. At damot te awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot ti kasdya lalaki. Sao, makarengreng. Uray lagparparasyak di katay nang agsasaunok wa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton kang kanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaram nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awan kurso na kadakwada. Malanga road, urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Kat sapay ko tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manot tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangatay na ikari para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin lagi ti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak idi. Tano saan,
May saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kaday. Awan ni magbagak a pinikot nak. Inaram nak ko nak. Kat inaklon ka mat. Tima ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't a pinilit. Sa naginayat tamad adwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pod no nga inaram ka, di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sore nga rurudan bakay. Sore iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan, ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sore nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. No kasta, sabali man ng ti asawa nan. Wan mare, kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na. Sa ita masikog manan dya maikapat anubya na. Maikapat tumanan ang apo kumiday jay. Babaero day dya nga anak ko. Dilagnak nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigidda ng dagiti babae na. Saan mo't day nga may na agsusuka ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raon nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na, adaman kasukat naan. Kat bareng maudin aday jay anubian na. Wen ko mga raon tanay, maiwarasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagan ka amaray, tadan apukom. Ngumsyak ngay, awan pa'y uray maisa. Anyat ko nagiti anak mo ngay, ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili da unay. Saan mo't ti kunak? Ngumjak man amo, awan pa'y mo't. Ay madanaga na nga rod maray, mapmapanan ti tawon. Ngum awan pa'y latkayan ayat da. Sapay arapa at mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamaray tanay, dwala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagaduman ng tapo ko may. Imadon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngamawan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no saan ton ama ka anak no makiasawa. Tanay, mapanon titawon. Anyat pong panunutam, bibang bakal. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Eh, urayan ta, ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Mapan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo anak ko. Ay, nanang, umadanin ti kasangay yo. Anyat kayat yo regalo. Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Ala ni nanang, agarapaap manan. Malawan, dumteng to kadidayta. Kano ngay? Inton madahanon Kasano nga talay tuwin, tatang?
May destino iti sa bali a lugar. Siyak mati baon da iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya. Kat, ada pag naadam ijay. Adamag hindi libre ti pag nada kijay. Iso na laang, tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw. Maikawa kami lakit di iti inayaw. Ngam ti pangayata. No may destino kijay. Maitalo ak iti posisyon ko tatang. Kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ito barok. Sa bagay, baro ka. Awan na asawa kin anak mo ang mapanawam dito eh. Da kami la dadakkel mo akin jay kabusat mo. O nga ro tatang. No da kayo ti damagag. Palubusan da ka di nga umadayo. Tatang. Eh ke, ranya ti desisyon mo. Isu ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan, Wen nga rod nanang. unay mo't apan nakairanrananan. Tanaggidan kayo pa'y iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, wen nga rod Ay, awan maikawa kayo. Nagiddan kami nga umadayo kan ni Manong. No siya awan problema, kan oray di amayaw, paspasurot mo't laday chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo, makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram ken ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Kat maaddaan kamin tumuten iti apo ko kinitatangyo. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin! Marisilang, adamo nakitak akadwan ni Malo nga anak mo idi agsapa. Limabas da ijay balay. Inigaman na mo taybag ni Malo. Ay, wan. Asawa naman nanday jay, mare. Ha? Nukasta, nakiasawa man na ijay babae nga anak mo. Wan, mare. Kabalbalo na lang hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doon na balo di anak mo. Wana, ngam basta mabalaw, makasapul maadago si asawa na. Kanay, masikog manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan dagitay nagadunga po kumay. Ay, imbag man, Maray. Kasta kumamot kada kami. Arapaap mi ngamin ti maadaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubrahan sa ngarudan kada kamay, tanak mga anak dagiti anak may. Ay, na, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, Maray? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Masaya at matrosa. Si Kanay, kumusta mo dito lugar ngayon mo? Nasaya at mata Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga ro agawid into no may abulan. Into holiday. Ay, uray siyak Manong. Ngam, adda kadwak nga agawid. Ha? Sino? Kayan ayat ko Manong. Ha? Lukasa? Adamatin kayo ng ayat mo, Rosa. Addan Manong. Si Kangay. Adda kadimutin na sirpat mo dito lugar anak kay Distinwam. Adamatin ading. Kahit nagaruti sumurot ka niya, into nagawid Yung kasla alanganin akpay amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate, mamam kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan numamon da nga adan kaya nayat mo. Angam siyak. Diyak mo no maragsakan daw no saan. Ha? Apa Rosa? Basta. Mabaina ka mabutungak. Diyak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmet laang na ikuyog kong agawid no saan. Panunutag pa yan na imbag Manong. Ha? Bakit?
Umuawag na kita anak ta dito group chat tayo. Kutsong bata mo na. Hello, anak ko. Hello, Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay nasaya at lata Da kayo nga'y kaano ti awid jaw. Agawid kami kini Manong Indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Ada ko makanwami nga gawid. Ngam amangan no agunget kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayaw? Apay ko mga agunget kami nga'y. Nang, andan kayan ayat mi kini Manong Sami. Ha? Agpaiso sa may. Wala na. Kinuray ni Rosa. At damutin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayaatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Ikuyog yung ida ang agawid, anak ko. No kasta, okay lang kada kayo ni Kuyong Miida? Ay katuan Ay na, magagaran kamin ang makaamamo kadagiti agbalin ang manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay. Nalagita yung sangpuan mo baka balay sa mo ti aso o ano, pusa. Si kamot, krib ti ubing dagitoy. Ano nagita? Usaran to dagiti apo ko ta. Saggay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa nagita anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. O, di addan to na pukota. Ay na. Singin to kumakit di ati ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na bakit? Sinakbaya mo launa yung tipasawak. Advance ka launa ngagpampanunaw. Ket di tanto mo la titurong na. Mala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin a manugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man. Nay, si ka magayam maribibang. Sumrag ka. Magyaman ak maray. Imaya, tao may kukumadamagan. No adda naglumaan dagiti apo kum abado iti maladaga da paylaeng. Ha? Apay, pangusaram maray. Ay, kwa. Usaran to kuma dagiti agbalin nga apo ko. Adda nga minon kaayan ayat dagiti anak ko, maray. Aya. Ay ka, nasayahat nga rodano kasta maray. Kahit agkasardan, masikugan na yan ni Rosa. Saan pa'y mutkit di, maray? Ngum umadaning. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mun kanyak, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, tayruar ka. Dagito'y pay. Alam amin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, mare. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga rod, nagpipintas pa'y mo. Mabit nga min na dumakkel ti ubingitan, mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Alam amin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumaidan, bakit? Wun, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kahit paumaidan. Wun nga rod, asidag da pa'y ki di siguro na. Ano nagsardo nga tricycle iti batog? Ay iso dalaki di dakitan. Umay ka, taintasabten idan lakay, darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobyak. Iso mo tinobyok na, tan, ni Jubito. Naimbag nga oras yun, nana.
Tata, agmano Ha? Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa, apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at ba't nakapasyar kayo dito yung lugar may Juvito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga Rod, di na ko maikuyo nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Kain kampay mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo, kasjay pay. Nang, ay ayatag ni Jovito. Ay ayatak mo ni Salvadora na lang. Ay, nadya ka mukha na kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kaminto iti ibilang mga anak Kat isuntong tagbaling nga apo ko yo. Uray da kami nanang, kasta ti plano mi kan ni Jovito. Saan ang mabaleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka di? May surum ay ate puso na gitanak ta. Anya mabalin mo no isudat ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamot No kayat yaw, ag sinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya, Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. uray siyak mata. Awan to ti pangisukatak ni Jovito. Isulaang tay ayatag. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo ka na kayo. Nasakit ti ulok ka na kayo. Pimanaw mo't lang na gitanak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga mintim pakpakitang panakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan na laki di mo taon tinakirelasyon iti lakyun kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da. Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naklakay. Kasano nga rood amadaan tay ti ado nga po ko. No saan damot ang makaanak kan makaputaw. Ayawanan. Saan sa talaga matumpal ti tartari gagayak ang maadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan mo agbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurang-guraan dagiti anak ta. Bakit? Bagbagam lang Ngam di mo ung-ungtan kin gurang-guraan ida. Taamangan numasaer tirik nada. Isubli ko undag ito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mari siling. Nay, apay nga ay maray. Saan mo lang mausar na kita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay nga ay. Gapo ka di tatumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo maray. Amo mo lagayam, ngamdamagampay laang mo. Sige, mapanakon. Agyaman aklaangan, Mare. Nabayagan asan anagaw-awid kan imawawag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot din lakay? Wan nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang ata kadagiti kaayan ayat dala kay. Diyak ka mo bakit? Ha? At the tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Agura ka. Kasama ka ni Rosa dyan imsag. At dadagita anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nubyo kun nubya da. Abakla kun tumboy. Tatang,
Iso ni Jemina. Nubyak. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mo't to'y nubya manak ko. Una nang. Kat tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, kisumot ni Gary, nobyo. Agora ka, Rosa. Kasladakkel ta tiyan mo ah. Masikugak mo, tatang. Agpatabulan ng tisikog ko. Ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag taga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi ka ni Gary. Ngamin, masikugak kon. Ay na, pinaragsak dak itikas tauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Wala paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adakdakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga ron. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahan dito construction. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, depa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mret iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, Isuata sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na,
Nakapilpili ka, kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong, di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang in lepas ti makalawas. Tap numalak ti sweldok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Oray anya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanayag pat nagapanaginanam. Inta ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, gamasadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matyag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay na nanang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang raw. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamay ta kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay nauri po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho.
Met siguro at trabaho da jay ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudaw? Ay wala. Iso nga ina man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Asa ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kaya't nakadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mo't, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas ta ti jar mo asimbang pa. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di merse ti dakdak ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa Luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan intong binat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak. Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan ti kasto trabaho. Isumod lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawa! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno itagdamot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kak iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobla man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy aparakin ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatad nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awanak on. Ay, kat agnakam tumot nga tana.
Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Merce. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot nati saan anangayatan ni Merce kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon itinalaka at trabahok na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong bait. Kaya saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na langan ti kasjay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan trabaho. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Oston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho. Imikat ka manain. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Jak man ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asadot ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka siya nga ginaw. Tay sumat niya sinag dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang dita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa na basbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Kanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama. Ngay tapay anak kima ni nanang. Agduduma tinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuun ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam nga awan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka nagiti lalaki akakalugaran tayo.
Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nana. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi maninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinaan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Hey man, lolo ko! Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya man tisang sagita maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti kasarna nga man matgayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinukod ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat namang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malam, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga rod, ngamawan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malo. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malo. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak ka. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na.
Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Una, nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo met ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mo't nga pay-paysaw. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang day tangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunyag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita damang ano damang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw. Iti silpon siguro Kano iya istro ti pagkikitaan ba? Kasta aya. Ay, una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar aram iti anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya ko. Makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apo ko no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di,
Manon nga lalaki tinang loko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na! Ijakab mo kang ka! Makaamo ka nga rod! Wan angamin. Noon niya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan! Gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang tisag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige ang arod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mangantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nak nga agsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak matan na si putan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumwarakit din ito eh. Miss, mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan mo tan dya kaduwak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ne! Kunak manon na kisarita kanyam dya kaduwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rot kwartak, sir.
No kasta nga rod, di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kadwam. Makaturturog akon nga agururay. Itoy! Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. agawid ako man, sir. Tani, sumip ngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duata ka mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron iti balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Agururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, Agpapadamot gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Hinggat ang akpa iti sa 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti siyang ramano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kun kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang, han kon nga aklunan.
Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay kan panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si Singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng kaday ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y Singpat na amin nga Singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron ante. Kani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo day jay alalaki anya. Wen ante, iso nga aklunat day jay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mangluklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Tay kasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti adi asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya't apagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan.